Siyabingelela kuyibonani streaming umshumayeli uNtshangase lo wasophongolo ngibingelela ke umhlaba wonke namhlanje ngomhla ka19 kuMay uShembe uNyazi weZulu usela eGolela uyawela ubheke esabelweni bathi ke ngesiswati kusebhetani igama laleya ndawo lapha yakhona uShembe ayobuthisa khona konke kusahambe kahle sesiphumile eSouth Africa sesiseswatini sesikangwane bayasemukela njengamanje kangwane bese siqhubekela phambili sicela nje ke uShembe ahambe nathi asiphe indlela enhle ephephile size siyofika esabelweni samaswati. Ngiyabonga kakhulu umshumayeli uNtshangase lo onenkinga eborder asithinte inombolo yethu u07 111 3229 yase South African side. Ngiyabonga. Bonani streaming sanibingelela babukele emakhaya siseswatini besihlangabethe Nyazi weZulu sijabulile kakhulu sisemtini wasesabelweni sijabulile kakhulu kufika komnikati. Bonani streaming ngikhuluma naMbali Dlamini eSwatini selifikile linyazi ufikile uNkulunkulu. Hawu Nkosi yami siyanivela nina nithi sikhola umuntu ngoba thina nasimbona sibona uNkulunkulu. Babazani Maswati babazani maNazaretha ufukile ongangezizwe zonke sithi maNazaretha ungazothi uShembe ngasikhumbula njalo angasilahle eSwatini noma bamthuka
bathi siqhubeke simbite njalo yena igama lakhe uyalihlobisa manababoni ngithi sithukeni mfethu ushambe wethu utele thina Eswatini ngithi thina shambe utele thina ungayi futhi ngothi simkhwala noma kwande njani lana lokusimkhona simkhona uma sihlukeni labanye bathi sokugula labanye bathi sobokhokho babo ungakhulumi ke wena ngoma ungathi ukhulumani labanye bayakhomenta ku Facebook abathi nothi bakhomentela ini balalela umuntu abagcwala ngisho ibhasi nesangcema ibhasi lokusila amen selungenile unyazi lisuka empande selungenile la ekhaya eSwazini lusuka empande niyalo selungenile sesikhonzela umthandazo ukuthi selungenile unyazi sibonge kuNkulunkulu ukuthi unyazi selungenile nathi siyahalalisa ezulwini amen